wita ku bantu kabisa wowe nk'umuntu cyo kumbura ntukavuga ibintu abantu bavuga kandi abo bantu abenshi n'abanyabibazo n'abantu baba just badashaka composer neza ariko ibiyobyabwenge no like nje ndi umwana w'umuji like ibiyobyabwenge ni ibintu namenye naba introduced kuri drugs ngira ngo ndi nko muri primaire you know yeah so like nibiboro nari naraciye amazi ku buryo kivuga ngo nabuze uko nkora na you know I mean ntago yari factor ikomeye ni nyine hari abantu nabwiye ngo ni propaganda ni bibazo byo gusebanya n'ibiki ariko bro like money ibiceri bro like bro 90 kuri level nini cyane bro delivering nka music video like audio bwayo kiragihe ba made beats bari bahagaze nk'amadolari 200 pa audio yeah ntago video umuhungu wese wari kujya gushaka ni mwari kujya munsi ya miliyoni 2 you know yeah kandi nanone label bwo twavangaranye byapfuye nyine bro ntago nari bita ako kanya njya mu yindi label you know kujya you know hari kuba harimo ikintu cya betrayal n'iki so naravuze ni okay kantegereze mbe sorted yeah. And then abantu bavuga ko bablaminga ico gihe wabuze kuri payasi DJ payasi wo yeah. Ari abantu bajya bablaminga DJ payasi kuri ico gihe wabuze wabona bafite rezo you know I mean nta nkuri vugira ubusi musozi you know wabona bafite rezo ariko njewe ndavuga ko nta mafaranga nari mfite kandi nawe sinari mufite kandi nawe ntabwo wari umufite yeah ariko DJ payasi mufitanye umubano umeze gute like ubu ngubu n'icyo ubu ngubu ntawo kabisa ntawo ni umubro nyine bisanzwe ariko kiragiye ari boss ubu ngubu ntawo rwose hari uburyo yaffectinze umuziki wawe negatively mu buryo bubi negatively maybe economically kuko economically urumva navuye muri economy yiwe njya gusubira kuba solo you know gusubira inyuma nyine kuva muri economy you know go say urumva uvuye like urumva hari something you know yeah ahubwo rero ukibaza uti ni kuki wava muri economy nyine ukajya why ni birebire abantu bari baravuga ko rinete zawe zimo za reflecting a light izingirizi should I ambare zino nziza kamfate angle let me grab a nice angle okay sure okay sure good ntabwo wemeranya ko amafaranga ikibazo cy'umuziki we niwo wabirebaga ariko ikibazo yari afite ni amafaranga kandi ntiwakimurenganya ntabwo ikibazo cyari amafaranga yo payasi ariko yabona ahubwo byari ibindi urumva yeah urumva iyo ikibazo cy'amafaranga cyo ntabwo cyabaye uko yari afite boss yari afite yeah ahubwo byari ibindi just yeah n'igihe cyari kigeze numva ngomba gutikura you know kukwiga ku bindi biboro you know yeah iki gihe se ko turimo turabona usohora imiziki ufite is it an EP or album it's I think it's yeah ni album fit album nari maze umwaka hafi ndi kubwira aba MVP ndi kubwira n'abantu bose ko this year uyu mwaka ngomba gusohora album yanjye ya mbere uribaza imyaka 9 yose hafi 10 ndi kuririmba solo ndi kudropinga solo indirimbo imwe so it wasn't worth it anymore you know kandi nandi no kwitegurira nyine iyo sort imeze nka comeback you know so indirimbo imwe ntago ari ku making a sense nta nubwo yari kuba like enough you know to yeah it wasn't enough kugira ngo umuntu yeah so ubu ngubu ikiri hanze ni album nukuvuga ngo ndi muri roll out ngeze ku ndirimbo ya 3 kuri album n'indirimbo 12
So iyi washize hanze winjiye ndimo ndumva. Yeah, third track. Ni ya gatatu. Kuri tape ya inabwiya 12 songs. Banyarwanda ndashaka ko twongera kuyumva Amalon ahari. Yeah man, please. Ndashaka ko twongera kuyumva Amalon ahari. Noneho mwebwe abanyarwanda mumere nkaho ari ubwa mbere muyumvishe, bibere nka premiere. Yeah, please. Premiere ni ukuvuga ko wayire kuyaryari. So urumva first of all technically urumva hari iriya technique nyine yo guhereza icyumweru kimwe kwanza digital platforms like zira DSP zindi Audiomax, Spotify kugira ngo nyine ibanze ishinge nyine kuba pure listeners. Then urumva kwa kabiri nibwo ngomba gusohora official music video. So kwa kabiri urasohora official music video, yeah. Ntabwo sound like audio like the song niyo ndirimbo kwa, yeah. Urumva ugomba gushifting attention igomba guhera nyine kwanza kuri like kuba listener cause nibo bingenzi aba viewer maybe baraza kuza nyuma. Impunzi single ntagari single ni Impunzi of MVP the album, track number 3 of MVP the album. Ni indirimbo ya gatatu kuri album yitwa MVP. Okay. Album yitwa MVP, indirimbo yitwa Impunzi. Impunzi. Ni indirimbo isohotse ya gatatu isohotse kuri album. Iraba ifite video very soon dropping the video. Nukuvuga ngo kuri YouTube nta na audio iriho, kuri YouTube nzashyira official music video. Twagiye Banyarwandakazi mwumva indirimbo muyitega amatwi witonze, fata kawa, fata ikintu kino unywe uwumva indirimbo. Back to those bros like Nabajiba Danje. Umuriro is crazy. Crazy. Kabisa ndasaba abana b'u Rwanda kabisa kugenda bagashakisha Muriro abana bamu hyping, bamuhe energy cause he deserves their hype. Yego. I will please, I know you're gonna forget this, but every time you post something kuri indirimbo, make sure you collab on me. I can do that. Oh, Instagram. Well, merci beaucoup, bro. Thank you. Usubire n'inyuma kuri post wakoze editing ushireho kuri collab. Bow. Thank you, man. Thank you, my bro. Like now. Editing collab. Man, thank you so very much, to be honest. Yeah. Merci beaucoup. No, ndaita editing like look, Arana Maboko, that's a huge like understands it. Thank you. Nzayikorera n'ibindi byanje, of course nzayitwikira ukundi kuntu, but like just make sure don't forget me whenever you drop something, a challenge or what, or new video coming out or something, make sure you collab on me. I got you, my bro. I got you, big bro. Like look, say less, my bro. Nukuri kwimana rwose sinzongera gukora ikosa. Yeah. None se Amalon, ubungubu muri icyo ubungubu ko urimo urasohora indirimbo nk'ubungubu ufite album urimo urasohora, you have a video coming, ubu yo mafaranga wabonye muri iki gihe, did you get the money? Urumva hari ikintu bita collecting yourself, kwi-collectinga, ukikusanya, kwisuganya. Nabashije kumenya uko nzajya nisuganya. Ubu niki cyahindutse ubigenza utubungubu kugira ngo nabaye mu shop equipe nsigaye mfite equipe nziza, urumva tushoramo make abonetse tukayaguya ni shop nyine kabisa, nuko yaza gukora akazi k'abantu 100 muri batatu. So like do you have umuntu kuri album y'indirimbo 12 ufiteho bande wa collaboratinze nabo? Let's say nka Bushari. Ufite Bushari? Uwo niwe nkubwiye wenyine, abandi nzakubwira, ndaza kuba kubwira muri cover mukanya. Nako ndaza kumvisha tape yose, wewe my guy, ngomba kukubita tape yose kumva kwanza.
I'm gonna be waiting. Please, you have to you have to be well aware, man. None ugomba kumenya, ibintu tugiye ku, yeah, please. Ujya wumva ko are you disappointed the fact ko hari nk'abahanzi baje ukavuga ati aba bahanzi bari mu mwanya wanje nago nakabaye ukavuga ati aba bahanzi bari mu mwanya wanje ariko ubu ngiye kubabwira baveyo? Happy ngiye ubwo believe muri diversity nkana believe mu bintu byo ku share bya cake niba ari nini buri mwana afite portion yewe, ntabwo believe mu kugura udukeke dutoya. Nuvuga ngo igikeke ni kinini, kuko nta n'umuntu wakimara, n'abagerageje babona barasiga, ntabwo warumara n'uruboro. Davido yaragerageje rwaramunaniye asigira Burna Boy yagerageje ruramunanira bakisanga basige na Wizkid. So that's what I believe in, Hari indirimbo nshaka kukumvisha, please uyivugeho ikintu kimwe. Hari indirimbo kitari kiba ariko nikiba kibi ni kiza gusa. Kiza gusa, ntabwo nshaka ko uvuga ikintu kibi cyaba kibi. Ndashaka ko icyo wavuga cyari cyo cyose. Okay. Uyivugeho ikintu kimwe. Indirimbo nshaka uyivugeho ikintu kimwe, banyarwandakazi. Ndashaka ko Amalon agira ikintu avuga kuri iyi ndirimbo. Banyihanganire, babona ari zimwe muri za zindi ntajya numva. Pani bishego, nta bishego. Apana. Kanyakumvisha.